Pulmolog Branimir Nestorović otkrio je da će u narednim danima biti određeno vreme kada će stariji od 65 godina moći da se šetaju u vreme policijskog časa, jer su više od mjesec dana zatvoreni u kućama. Ideja je da izlaze napolje samo pojedinačno i to u krugu od 200 metara od kuće. Nestorović precizira da je ovo još uvek nezvanična informacija, ali da se razmatra na sednicama kriznog štaba. Izlazak starijim građanima treba bi da se omogući pred Uskrs, ali pulmolog upozorava i na ono što se dogodilo u domu za stare u Nišu, gdje je zaraženo 140 ljudi. Dakle, treba biti oprezan, tako da ćemo vidjeti. Puno smo razgovarali i za dan dva ćemo odlučiti kako će starijim od 65 godina biti omogućeno da i oni malo prošetaju. Sutra ćemo verovatno dozvoliti da se deca sa autizmom prošetaju u vreme policijskog časa, kaže Nestorović.